pomaže Bog. Postoji jedna situacija o kojoj čitamo u Novom Zavetu, koja se desila između svetog Jovana Krstitelja i Gospoda Isusa Hrista. Svi znamo da je sveti Jovan Krstitelj bio i preteča Gospodnji, što znači da je bio pre njega i da je pripremao teren za Gospoda Isusa, tako što je svima govorio o njemu i pre nego što se pojavio. Dakle, pripremao je teren, ne samo propoveđu, već i time što je krštavao ljude, ali je upozoravao da on nije Hristos Mesija, već da će Mesija doći uskoro i da će on krstiti na pravi način, ne samo vodom kako je krštavao sveti Jovan Krstitelj, već i duhom. I onda čitamo u Evanđelju po Jovanu, u 3. glavi, stihovi od 22 do 27, jednu vrlo interesantnu situaciju koja se desila kod učenika svetog Jovana Krstitelja, gde piše ovako: potom dođe Isus i učenici njegovi u judejsku zemlju i tu boravljaše sa njima i krštavaše. A i Jovan krštavaše u Enonu blizu Salima, jer onde beše mnogo vode. I dolažahu, te se krštavahu, jer još ne beše Jovan bačen u tamnicu. I onda se dešava to važno, to bitno. Tada nastade rasprava među učenicima Jovanovim i nekim judejcem oko očišćenja. I dođoše Jovanu i rekoše mu: Ravi, što znači učitelju, onaj što beše sa tobom preko Jordana, za koga si ti svedočio, eno krštava i svi idu njemu. Dakle, tu vidimo kako su Jovanovi učenici postali ljubomorni na Isusove učenike. Jer su Gospod Isus i njegovi učenici također krštavali narod i sve više ljudi je počelo da odlazi kod Gospoda Isusa, a sve manje kod svetog Jovana Krstitelja, tako da je Jovanovim učenicima izgledalo kao da gube preimućstvo, jer su preko njihovog učitelja svetog Jovana i oni gubili. Tako su oni to shvatali. Zar vas to ne podsjeća na neko ponašanje i kod vas samih? Jer ja sam definitivno prepoznala tako nešto kod same sebe. I onda sveti Jovan odgovara nešto neverovatno, što se u današnje vreme pa uopšte se i ne sreće. Ali eto, on je čovjek koji je živeo onako sasvim u skladu sa Božjom voljom, što ne znači da mi ne možemo, ali je ovo stvarno neverovatno. I on odgovara sljedeće: ne može čovjek ništa primati ako mu ne bude dato sa neba. Vi mi sami svedočite da rekoh, nisam ja Hristos, nego sam poslan pred njim. On treba da raste, a ja da se umanjujem. Ko bi u današnje vreme bio spreman da kaže on treba da raste, a ja da se umanjujem? I ovo je tako fantastičan stih, jer iskazuje snažnu duhovnu, neopisivu duhovnu zrelost i punoću duhovnu od svetog Jovana Krstitelja, u kojemu baš ništa ne oduzima mir, jer on odlično zna ko je on i koji je njegov posao. Znate li koliko bi nas hrišćana danas u takvoj istoj situaciji prestalo da duhovno raste u takvom trenutku u kom je bio sveti Jovan? Prestali bismo da rastemo jer bismo bili ljubomorni i bilo bismo zabrinuti oko sopstvene reputacije i potpuno bismo se trudili da sakrijemo da naša pozicija opada. Ali sveti Jovan je znao ko je on bio u Hristu i znao je zbog čega je bio poslat. I nije hteo da učini bilo šta što Bog nije želeo. On je faktički u prenosnom smislu rekao: ako je Bog završio svoj posao sa mnom, slava Bogu, onda samo mogu biti srećan što sam završio svoju životnu misiju, pa neka Gospod čini dalje sa mnom kako god to on želi. Koliko od nas je sposobno da tako nešto uradi? Evo zamislite, daj da se vratimo na neke naše obične male živote. Mnogi od nas smatraju da je posao koji radimo unižen, da to nije dovoljno na našoj visini, da
bi trebalo, neki od nas smatraju da bi trebalo da se penjemo stepenicama uspeha, da budemo neko važan i uspešan i jurimo samo to. Jer smatramo da nikada nećemo biti srećni ako ne budemo na nekoj višoj poziciji. I to samo, iz čiste neke pohlepe koje nam je utkana i zbog ljubomore kad gledamo druge uspešnije ljude. Zašto jednostavno ne raditi ono u čemu osjećamo mir, u čemu smo pozvani, u čemu osjećamo priziv, ono u čemu se osjećamo svoji iz dubine duše? Ako volimo da čistimo, pa radimo to, jer će uvek biti onih koji će želiti da čistimo njihove kuće. Ako volimo da kuvamo, pa radimo to. Ako želim da budem nezaposlena majka ili domaćica, pa zašto da ne budem to? Ko kaže da svako od nas mora da juri neku karijeru, da jurimo neko visoko obrazovanje, da postižemo neke stvari? To nema nikakve veze sa postizanjem dobrog kontakta sa Bogom, a to je centar života i to je ono što je najvažnije. Potrebno je da radimo ono što osjećamo da nam sasvim prija. Zašto osjećate priziv? Zašto osjećate da ste vi iz dubine duše? Ako sa druge strane osjećate da je potrebno da radite na svojoj karijeri, vi radite, ali to ne znači da smo zbog toga bolji od drugih ljudi. Ili ako imam viši neki položaj od drugih ljudi, ne znači da sam ja vredniji od njih. Naprotiv, svi smo mi pred Bogom itekako bitni i važni. Svako ima svoj priziv i svako ima svoju vrednost pred Bogom. Zato je važno da ne gledamo sa zavišću šta drugi rade i kako žive. Jer svako ima svoj životni put i svoje zadatke koje mora ispuniti. Iako su nečiji zadaci s polja gledano grandiozniji nego naši, to ne znači, kao što rekao, da su više vredni. Jer svaki život koji se živi u skladu sa Božijim zapovestima, svaki život koji se živi u skladu sa Bogom je važan život, potreban život i bitan život. Dakle, čak i ako smo neznatni, Bogu smo važni. Moramo se učiti čuvati od pohlepe i ljubomore i naći radost i mir u Gospodu. A Sveti Jovan je tom porivu ljubomore rekao ne i naučio je biti savršeno zadovoljan svojim putem, svojim životom, sopstvenom životnom misijom. A zamislite se kakav je njegov život bio. 30 godina u pustinji, bez roditelja, bez familije, bez imovine, bez ičega. Hranio se divljom hranom i samo imao taj jedan kratak period izuzetne misije zbog koga ga i danas, nakon 2000 godina, pominjemo. Dakle, naučimo se na primjeru Svetog Jovana Krstitelja i želim svako dobro i napredak u Gospodu Hristu.